kratki ste. Ako te zanima malo bolji posao, više para. Samo nije zajebancija. Mnogo je love u igri, ali je posao ovako, kako bi rekao, nije 100% legalan. Ne bi to, ako ima ovo šta pošteno, to ja. Ako više voliš mnogo rada za malo love, nego malo rada za mnogo love, ti onda skače čitav život u tom poslu. Pa koliko je to mnogo love za taj posao? Pa ti bi mogao maznut za jedno poslijepodne 2000. Pa ovdje ima 5000. Šta imaš? 5000, samo za duše čitav dan. 2000 maraka, budala. 2000 maraka? Špela? Špela! 5 na kavo. Nimam cajta, ne moram, gdje sam neki skočila za mamo iskati, pa šimam nazaj konc malce. Gdje imaš Božata? Boža, doma. Čaka da mu prenesem pir pa da neki skuham. Doma. Sigurno da sam doma, če me zaklenila pa vrgla ključe u smetnjak. Samo ni Božo ne Ivan, zna da se Božo zna i tudi brez tebe. I tudi služi tvoj denar i met resno delo. Ja vidim, ja zelo resno, pa ne mi dela scene tukaj. Ja, kad ti si meni že naredila sceno. Si mi vrgla ključe u smetnjak, tamo brskam po smetnjaku, se mi smeji cel blok. Mislio da sam klošar. A misliš, da si ti smejo zaradi mene? Zaradi mene mi prej jokaj, pa saj tudi si klošar. Kdo je klošar? Jaz bom zdaj imel takšno delo, da bom zaslužil toliko denarja, da boš rekla, oho, Božo, boš rekla, oprosti. Ma nemoj, a boš napredoval v Jako Racmana? Veš kaj, jaz bom že nekaj naredil svojega življenja, a ti boš zavedno ena navadna kuharca. Špela! 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 Smiri se, smiri se. Kaj je smiješno, kaj je smiješno?